Cijenjeni gledalci, srdačan pozdrav iz Visokog. Nalazimo se u mjestu Ramadanovci. Moj gost je Refik Alihodžić, mnogima poznatiji kao Kike. Evo, ja ću ga pozdraviti. Dobar dan, Kike, dobrodošli u emisiju ITV Story. Dobar dan, bolje vas našli, to jest bolje vi nas našli. Hvala vam što postojite, hvala Bogu što čuvate ove naše stare tradicije. To jest da vidi narod da se u ovoj Bosni našoj lijepo još uvijek može živjeti, opstati ovdje, živjeti od svog rada, da se lijepo živi. Evo, ja kažem mnogima poznatiji, a vjerovatno poznati ste ovdje u svom kraju Visokom, možda i šire, ne možda nego jeste, ali evo opet da se predstavite našim gledalcima čime se bavite i evo koje funkcije sve obnašate. Ja sam Refik Alihodžić, svi me znaju kao Kike boksera. Kike bokser potiče od davnina zato što sam prije nekih 20 godina, 97. 8. 9. bio prvak BiH u boksu. Paralelno sa boksom trenirali smo i što kaže opstanak na ovoj našoj lijepoj zemlji u Bosni. Evo, nalazimo se u mjestu Ramadanovci, mjesna zajednica Goduša, grad Visoko. Nalazimo se na jednom imanju porodice Alihodžić gdje možete da vidite u stvarnosti odakle smo mi krenuli. Znači, imamo ovdje gdje su nam sad trenutno drva, tu je nekad bila stara štala gdje smo imali 1 do 2 kravice. Pa smo se polako širili jedno po jedno, da bi 2010. godine na moj nagovor i nagovor mojih roditelja, moje braće, dogovorili smo se da napravimo jednu finu respektabilnu farmu gdje imamo otprilike negdje oko 58 muznih grla i svoju preradu mlijeka. Znači, oprostite, od 2010. do danas sa 2 krave stigli ste se, popili ste na eto blizu 60. Pa ne blizu, imamo preko 60, ali imamo junad, imamo junice, bikove i telade, to vidjet ćete. Znači lagano, polako, a može se živjeti od toga. Ništa preko noći ne dolazi, tako ni slava u mom boksu, tako ni slava u ovom poslu koji smo mi ostali, tako i ja, neko sam ko bavi se i koridama, vaša kuća, to jest izborna TV snima i naše koride Sirova snaga. Ja sam na 99% korida, sudija i glavni redar, da tu pazim da to prođe sve u najboljem redu, da nema povreda i da svi pobjednici budu zadovoljni ti koji su istinu pobjedili. Da. A evo da se vratimo na vašu sportsku karijeru. Otkud vi u boksu? Pa kao dijete Bog me je dao da sam bio veći od svoje generacije. Sve moje fizičke predispozicije pokazivalo se da bi trebao biti, bavio sam se ja i fudbalom, igrao sam prvu ligu federacije, sam igrao, ali paralelno sam trenirao boks. Boks, ja jednostavno sam volio, moj uzor je bio Muhammed Ali i tako da čak u nekim slikama kad sam ja bio i mlađi, likom sam puno ličio na njega. Jednostavno, eto, tako je bilo, dijete sa sela, volio sam se, što kažu, se i potuć, volio sam svašta nešto, da budem glavni, da budem prvi, eto, hvala dragom Bogu, eto, neke 97. 8. 9. posle rata prokletog, živjeli smo u Sarajevu, gore imali mesaru svoju, tako sam počeo trenirati, tad sam bio to što sam postao. Koliko dugo ste se bavili? Jeste još uvijek aktivni? Ili je to sad onako čisto kad imate vremena za svoju dušu, možda neki trening odraditi? Pa boksom sam se bavio 5 godina aktivno, 3 godine zaredom sam bio prvak BiH, tako da poslije toga, poslije nekih nesuglasica gore u Savezu, to otvorio sam svoj bokserski klub Visoko, koji danas davno živi i egzistira. Kroz moj bokserski klub Visoko je već nekih 15 godina koliko postojimo, prošlo preko 3000 učenika. Neki su išli da budu i bokseri, neki su došli samo rekreativno, neki smo učili da se bore i samoodbranu, da imaju tako to. Mogu se pohvaliti da smo 4 godine zaredom bili i prvaci Bosne i Hercegovine u nižim kategorijama, pioniri, kadeti i juniori. Tako, evo i ovim putem da se zahvalim svoj toj djeci koja me danas znala, sretnu na ulici, zovu me treneru, pozdravljaju sa trenerom, oslovljavaju, tako da to je uspjeh čovjeka koliko uspiješ ljudi okrenuti na pravi put, a ja sam isklonuo s ulice, ne piju alkohol, ne drogiraju se, ne kradu, jer ja sam jedan takav primjer, ja sam neko ko nikad u životu nije probao ni alkohol, ni cigaretu. To mi je drago čuti, evo, kad uzmete svoje djetinjstvo i djetinjstvo danas, jesu li današnja djeca puno više aktivna u sportu ili je to bilo tamo prije? Ja mislim da je danas, jel tako? Danas mi svi roditelji gledamo da svoju djecu negdje uključimo, baš iz tog razloga da ih sklonimo s ulice i da ih otklonimo od tih poroka. Prije je bilo, znate, malo teže.
Evo ja kad sam krenuo... Pogotovo djeca sa sela, je li tako? Naravno, pa pričamo o selu, o ruralnim dijelovima. Ja kao dijete sam kupio sebi, igrali smo, bio ovdje kod nas 7. april klub koji igrao nekad Republičku ligu Bosne i Hercegovine, pa kasnije smo igrali kantonalne posle rata i tako. Kupio sam sebi neke kopačke, bile su Franz Beckenbauer i mama nije dala, normalno se ide igrat, nego daj kući, ide oko zemlje, tamo vamo i ona ti je našla te moje kopačke, uzela sjekir da ih sjeće. Oni su imali neki u sebi, neko željezo dolo u džonovima, tamo vamo. Pa kako je sjekla, ona je sjekiru istupila, pa je ona mog oca onda mene kudila kod oca da on mene istuče kao ja sam kriv za to, a nisam kriv. A to vam pričam iz jednog razloga zašto nisu nam dali da se bavimo sportom. Mene su tražili, ne da se ispada neka fala i rukometni klub Bosna, zato što sam imao predispozicije, 1,92 m, visok, imao uvijek 91-2 kg i tražili se ti sportisti. Ali eto, poslije rata sam ja sam po sebi otišao u Sarajevo, u Zlatne Ljiljane, bokserski klub, od njih sam otišao u BK Iliđa kod mog trenera Jasmina Erovića i najboljeg čovjeka na svijetu, isto trener Almedin Fetahović. Sa njima sam to postigao što sam postigao, poslije toga sam okrenuo se svom životu, svom sportu visoko, moj BK visoko i moram spomenuti da mi je najviše u životu u boksu pomogao rahmetli Ramiz Efendić, Hadžija. Evo, baš sad imamo 24. memorialni turnir u Bogošći, Ramiz Efendić se zove, to ovim putem da pozdravim sve svoje kolege u BK Bogošći. A evo, kad se ta, hajde da kažemo na jedan način, sportska karijera završila, jel, vjerovatno onda ste osnovali porodicu nekako i prije toga rekli ste mi da ste sa roditeljima odlučili da pokrenete tu jednu farmu i evo, do dana današnjeg znači bavite se poljoprivredom. Imate svoju farmu, broj više od 60 grla, tu su uključeni svi članovi, jel tako? Da. Vrijedno radite svi podjedno. Naravno. Moj otac i majka su uvijek se bavili poljoprivredom. Evo imate tu malu štalu da se krenuli, imali su 1-2 kravice pa nešto prikupi i išlo se u Sarajevo na pijacu. Ja sam malo to luto u životu, malo u boksu, imao sam jedan i veliki klub ovdje u Visokom, klub Premijer, to svi znaju, tu su sva imena pjevala od Dragane Mirković, Arisa Đinovića, Halda Bešlića, Aco Pejović, Aco Lukas. Kompletna estrada je kod mene pjevala, tako da je bilo to nešto baš ekstra u Visokom. Kroz život lagano se išlo i 2002. godine sam se i oženio, svoju zlatnu suprugu Halidu sam našao, poslije toga sam dobio, hvala dragom Bogu, i 3 djece. I tako, 2010. sam odlučio baš, kad sam sina dobio da kafanu zatvorim, jer nisu hajr pare od tog alkohola i s roditeljima u razgovor pitamo će da napravimo mi jednu veliku farmu, da nije više to, ajde da ne kažemo, patnja seoska. Oni su bili za i tako krenulo je od toga, evo napravili smo farmu, napravili smo mljekaru. Tu je trenutno zaposleno sad nas 4 i mama 5, direktno, znači imamo 2 obrta, svima ide plaćanje i državi i nama pio mio, doprinosimo i državi i sebi. I možete lijepo živjeti, ne žalite se? Pa zašto bi se žalili, gospođice draga, evo, vozi se 3 fina Mercedesa, vozimo, evo vidjet ćete šta imamo sve mašina. Od svog rada, zašto bi ja išao u Njemačku, evo ovim putem ću poručiti svim Bosancima i Hercegovicima koji su mladi, koji misle da ne trebate ići nigdje. Ovo je naša prelijepa zemlja i u njoj dovoljno ima, vjerujte Bogu, potencijala, dovoljno posla da možemo zaraditi više nego u tuđini. Jer gdje god da vi odijete, ja sam bio u Švedskoj 9 mjeseci, vi ste tuđin. Znači, jedna ohrabrujuća poruka s vaše strane, ima perspektive u našoj Bosni i Hercegovini, sam treba odabrati pravu stranu, ono za što se odlučimo da radimo to i samo da ustrajemo u tom, je li tako? Upravo tako, znači treba imati ljubav prema onom poslu koji hoćemo da radimo. Danas bi svi da su direktori, da su frajeri, da su kompjuterijaši, da su ovo ono, nema toga, znači da smo svi jednoobrazni ne bi bilo to zanimljivo. Neko mora se baviti poljoprivredom, neko baviti koridama, neko mljekarstvom, neko će biti ITC-ovac, neko će biti mašinac, neko će biti varilac, električar, nebitno. Moramo biti svi, ali vjerujte Bogu, toliko ima potencijala u ovoj našoj lijepoj Bosni i Hercegovini da ne treba nigdje niko da ide, jer vjerujte Bogu, svi oni odu negdje i vrate se ovdje, pokrenu svoj biznis. Možda je malo država kriva što nemaju te start-upove za početak, neki novi radni mjesta.
Evo ja vam se mogu pohvaliti činjenicom da dolazim iz kantona ZDO, gdje smo prvi u federaciji po otvorenim obrtima u poljoprivredi, to jest u farmama muznih grla i u plastaničkoj proizvodnji. To je jako lijepo čuti Jeste, i pohvalno, zaista. Zašto ovo govorim? Pa nekom politikom, nekim vođenjem, mada smo najmanji kanton, nas smatraju kao privredom Zenica, kao Zenica, to je rudarstvo, to je željezo i to je to. Usitnjene su nam puno parcele, nemamo puno da sijemo, a vjerujte Bogu da evo pogledajte, sve što vidite oko nas, sve je obrađeno, bukvalno kao da smo u Švicarskoj, svaki milimetar zemlje je na općini visoko i u ZDO kantonu obrađen i tako imamo preko 5000 primarnih poljoprivrednih proizvođača koji živi, koji opstaju, koji obitavaju u ovoj našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Doprinosimo mi državi, država nama vraća kako vraća, valja se boriti, valja opstati. Ne mogu ja svoju djecu pokupiti i neću nikad pokupiti. Ja sam probao da idem vani, nije to i vrat se nazad gdje si postao. I evo, hvala Bogu, ne žalim se, živim kako Bog zapovijeda. Evo, rekli ste mi da imate 3 djeci. Kako njih odgajate, odnosno kako ih usmjeravate? Ajde, vjerujem da oni kad odrastu da će birati sami sebi svoj put. Ali evo, šta je ono što vi svojoj djeci hoćete poručiti, dati primjer da ih na pravi put pošaljete, izvedete? Mojoj djeci sam idol ja, koji sam obišao svijet, obišao sve i vratio se tu gdje jesam. Moja najstarija ćerka Amna završila je medicinsku školu i trenutno radi u javnoj ustanovi Dom zdravlja sa poliklinikom u Visokom. Radi taj pripravnički, pa će ako Bog da fakultet i dalje. Dijete koje imalo već poziv da ide vani, neće, hoću, kaže, da ostanem ovdje. Ovdje je moj djed bio, moj otac, moji svi uči, ja da ostanem u Bosni. Odgajam djecu na nekoj slobodi. Imaju slobodu života i sloboda izbora šta hoće da budu. Neću ja da im kažem, moraš ovo, moraš ono. Vjerujte Bogu da je sama izabrala da bude medicinski radnik i završila. Sin mi evo ide u 7. razred, odličan je učenik, mogu pohvaliti. Evo vidite ovu malu moju princezu, Munevera. Ona je mezimca. Ne znam šta će ona biti u životu, okreni se tamo nek te vidi Čiko. Mahni fino našim gledateljima, tako. Šta ćeš ti biti kad porasteš u životu? I ti doktor koji seka, jel? Ako Bog, evo vidite. I tako, jel kad nekom daš da radi ono što voli, vjerujte Bogu da je uspije. Zato sam i na početku razgovora rekao, ljubav prema onom, mi da nemamo ljubav prema ovoj farmi, evo sad ćemo samo da vidite, znači ne bilo ovo što je. Bila bi to neka mala štalica, ovako starinska, ovo ono, i hajde samo da se pika nešto, da se radi kao mi imamo. Hvala Bogu, evo mi smo napravili pravu priču, pravo sve i hvala dragom Allahu, živi se i ako Bog da, ako budu djeca htjela da nastave, nek nastave, ako ne, vidjet ćemo šta će biti, bit će. Do penzije. Ako Bog da. Poljoprivrednik nema nikad penzije, jer mi radimo 365 dana. Nemate odmora, znači. Nemamo nikad odmora. Ali eto, opet ste zadovoljni, ne žalite se, nađete vi vjerovatno i za predah malo. Pa prezadovoljni smo, znate, ovdje nas je 3 brata, tako da možemo uskladiti svoje godišnje odmore. Evo kad pripremamo hranu, kad uradimo, onda imamo svak svojih 15-20 dana, mjesec. Odje se na more, odje se na planinu, odje se negdje malo bratu u Švedsku, malo negdje. Živi se, radi se, kogod da kaže da se ne može živjeti, da se ne može ovdje, laže, odgovorno tvrdim da laže, može se, hoće se i mora se. A mora se, jel da, ustati za na fakum, neće nam ništa pasti s neba. Pa svako jutro, evo u farmu se ulazi u 5:00 nas 3 brata. I otprilike do 6, pola 7 mi sve poradimo, nahranimo. Kakve su to obaveze? Hajde nam malo, evo, ispričajte ovako jedan svoj radni dan. Pa Svi ti 365, vjerujem da oni liče li jedan na drugi, jel to sve isto, svakodnevno? Kao copy-paste, vjerujte mi. Eto, izuzev, ja sam malo najstariji, pa ja nekad imam obaveze prema ovim udruženjima i prema nekim drugim društvenim djelatnostima gdje obavljam, gdje pomažem da to bude kako treba. Pa jedan radni dan nas na farmi, Alihođić je ustajanju 5 sati, jedni hrane, jedni čiste, jedni dođu da pomuzu, mlijeko se unosi u mljekaru, tako otprilike do 6, pola 7 završimo naše poslove ovdje, ide se onda u kuću, klanja se rani sabah, sad je trenutno tako 6, pola 7 i idemo dalje za obavezama, naše blago odmara nekih 7-8 sati do nekih 12-1 sat, ponovo ulazimo tu, hranimo, što je poteljeno, ponovo se muze na podne, otprilike do 2 sata je ponovo završen posao, tad imamo svoje mi
rituale, neko ide spavat, neko ide odmarat, neko ide na kafu, neko obavlja šta ima obavljat i ponovo navečer smo evo to mi je jedan od burazera. Kolega. Njegovo je bukvalno i sve, ovo Eldin Alihođić, brat mi, njemu sam ovo sve i prepisali, on će i ostati ako Bog da u ovoj kući ovdje, on je malo mlađi od mene. Ponovo da se vratim, 5 sati dolazimo, evo još jedan brat dolazi. 5 sati ponovo se dolazi, ponovo se hrani, za povečerje muze se i tako oko 7 sati se zatvara farma i ujutro ponovo do 5, to je to. Sad jedno pitanje, s obzirom da radite i hvala Bogu zadovoljni ste, imate znači prihod, a nekako stigne li se potrošiti što se zaradi? Pa rekao sam, imamo slobodno vrijeme, imamo ti 15, ali ima, potroši se. Znači može se treba potrošiti. Neki traktor, treba, evo vidite, treba svakom auto kupi da vozi, treba, svi oni imaju svoje noćne živote u 7 sati kad se zatvori, svi mi idemo, vide mene po feštama i svugdje ja hodam, radim, potroši se. Vjerujte Bogu da se potroši, ali moramo prvo zaraditi da potroši. Da, razumijem, malo da se i našalimo, ali evo da mi kažete, spomenuli ste još da imate jedno zanimanje, a to je koride, da ste sudac na koridama. Hajde nekako mogu tu naći tu poveznicu s obzirom da se bavite poljoprivredom, stočarstvom i eto jednostavno tu se možda nametnulo. A kako se tu snalazite? Jel vam to sad ko neki možda hobi ili nešto? Pa koride volim od malih nogu, si išla po teferćima i ono je to baba malo rahmetila nas vodom. Pa i on presto, nekako posle rata ja sam sam krenuo da idem, čak sam imao i svoje bikove i zelju i mrkonju i zekonju, bilo je 7-8 bikova, evo imam i sad neke svoje ljubimce koje hranim, koji su otelili kod mene, pa šta Bog da, ako bude, bude. Koride jednostavno volim, tamo se puno ljudi druži, tamo se puno ljudi poštuje, tamo se puno ljudi upozna, tamo se puno posla uradi s ljudima, a eto u igrom slučaja ljudi su prepoznali u meni da sam neko ko je uredan, ko je pošten, ko je nepristrasan, pa često su me birali da budem sudija. U zadnje vrijeme, evo, čak su mi neko već na jednoj koridarskoj večeri dodijelili plaketu za najboljeg sudiju i razvoj korida u Bosni i Hercegovini. Pa eto, koride ko koride, to nam jedina svjetla tačka izgleda u ovoj državi gdje se sve nacije, gdje Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Muslimani, svi smo tu zajedno, družimo se, jedemo, pijemo, sklapamo poslove. Moram vam ispričati jednu malu priču. Poslije korone kad su nam zabranili pa godinu dana se nismo viđali. Prva korida je bila u Posušju. Vjerujte dragom Bogu, znači sabrali smo se svih nacija. To kao da smo braća, da smo djeca zajedno, da smo familija, to se toliko izgrlilo, poželilo. Ne možeš kupiti sebi piće, svaki ti nešto nosi, hajde sa mnom, hajde ovam, hajde ovam. Tako da koride su sigurno broj 1 ili number 1 u nas u državi, koje spajaju ljude i poslove tu sviđamo i puno toga se, žene se ljudi, udaju se po koridama, nađu se. Pa bez beli. A to je to, znači to je ta naša Bosna i Hercegovina i Bosanci i Hercegovci gdje su uvijek svi srdačni i pruže tu dobrodošlicu, gdje nema znači nikakvih podjela i raspodjela. Naravno. I takvu svi želimo i to je ono što nas znači nekako izdvaja u odnosu na sve ostale. Pa sve ste dobro rekli, znači tu smo ko jedna porodica i nema, niko ne gleda ko je, šta je, kakav je, gdje je, jesmo li u Mrkonjić gradu, jesmo u Visokom, jesmo u Posušju, uopšte se to ne gleda. Bitno je da smo tu, da smo zajedno, družimo se, opstajemo i vjerujte Bogu da je najviše ti ljudi u koridama koji jesu tu u Bosni i Hercegovini i koji čuvaju našu Bosnu i Hercegovinu da ne ode u zaborav i da se ne raspadne. A svakako to je dio naše tradicije, mislim, koliko god da mi nešto se opirali, to je ono po čemu smo mi poznatljivi i prepoznatljivi. Pa tradicija ko tradicija jest. I treba da ostane tako, to je pamtivijeka, to je već dugi niz godina i radi se, 100 godina su već tu od Grmečke koride, od Čevljanovića, pa nadalje evo kod mene tu u Kralupima. Ja mislim samo da su Čevljanović i Grmeć stariji od Kralupske koride. Tako da vozimo te gene, valjda je Bogom tako dato da i mi hranimo i da
dešava se šta se dešava. Pa da, to je život, znači nepredvidiv, ne zna niko šta ga čeka. Prošli ste vi svašta kroz život od sporta, od, eto, sami ste rekli da ste imali tu diskoteku, odnosno klub, pa evo do danas. Nego, jeste li vi da vi nas malo provedete kroz svoju farmu, da vidimo šta ima, kakva vam je stoka, da ocijenimo, da procijenimo. Bujrum da vidite, mi smo jedna od 7 firmi, to jest farma, proizvodnja i prerada mlijeka u Visokom, najviše nas ima ovdje. Mi proizvodimo 11 proizvoda od svog mlijeka, a mlijeko svoje dobijamo od svojih muznih grla, a svoja muzna grla hranimo hranom koju mi zasijemo, jer mi smo firma koja sije otprilike neki 500 duluma silažnog kukuruza, ječma i pšenice. Tako da otprilike imamo kabastu hranu, imamo 100% svoju, a otprilike imamo i 70% žitarica, ovo resto što nam treba to dokupimo. Evo znači, tu su radnici, radna snaga, vama ne nedostaje radne snage. Trenutno smo na podnevnoj hrani. Znači danas je vrijeme, sada došli smo u vrijeme kad je ručak. Baš, evo može nek snimi kolega, brat najmlađi Abduselamo već hrani. Sad će ovaj drugi brat Eldin nam dođe da... To se tako hrani, ne žalimo, dajemo lopatom za snijeg. Ne štedite, pa zato i one vama vrate sigurno. Pa eto, jedno uz drugo. Jeste. Dragane, Miran, vidi ga. Tu su vam bikovi tamo, jel? Ovo je... A kad ste već spomenuli koride, rekli ste mi nemate vi svoje bikove. To je taj bikar. Ide na... Aha, on će da ide. Jeste. Ovo je podmladak, tek rastu, a njemu je 3 godine i on je još mlad, ali eto. A ima li recimo ovako kod vas nešto za zaklati meso ili to niste? Ovo su junci koji će na klanje sigurno ići. I ovaj. Ovo su i ovamo majke, ovo su junce koje mi umatičimo i zna im se otac, zna im se majka, zna im se porijeklo. I to su visoko mliječne junce. I vi to sebi razmnožite, jel? I ako neko hoće, isto može kod vas, jel, kupiti? Ili je to sad isključivo? Da prodaje, neko vidite, tamo imamo mali isto podmladak. Kad ste u proljeće, kad idu te sjetve, oranje, to pretpostavljam da radite sve s mašinama, da imate svoju mehanizaciju? Pa, imamo jedan veliki traktor, Landini, imamo svoje freze, zubače, sijačice, plugove. Imamo tamo sam se ja i rodio u ovoj staroj kući, imamo tamo još Amđića koji ima 2 manja traktora, tako da možemo sve uspjeti. Traje to neki 15-20 dana, ali imamo i neke prijatelje koji su u udruženju sa nama, pa se napravi akcija, ja odim njima pomognem, morate oni meni, tako da... Uzajamno, jedni s drugim. Je, uzajamno, uradi se sve kako Bog zapovijeda, na vrijeme i tako da složne ruke kuću grade. Tako je uvijek bilo i bit će. Jeste. A kad smo tamo na početku razgovora, vi meni kažete za stanje u državi općenito kao nemamo dovoljno start-up tih projekata, odnosno da država podrži osnivanje preduzeća. A evo da se vratimo kod vas na ovaj kantonalni, odnosno općinski nivo. Zna li općina ili bar kanton prepoznati ovo kod vas što se vi borite pa da imate te neke podsticaje, da vas hoće nagraditi za vaš trud? Mislim, i oni imaju dobit od vas, kao, jel tako? Vidite, ja sam neko ko predstavlja poljoprivrednika u ZDO kantonu, to jest u gradu Visokom i Federaciji BiH. Mi smo imali u ZDO kantonu zadnje 2-3 godine neki uspon rada ovih pravljenja farmi, 8+, znači obrt je mogao da bude poljoprivredna djelatnost koji ima 8 muznih grla i više. To je uvjet da bude pravno lice. Ne mogu ja reći da ne pomaže. Pomaže i kanton koliko može, pomaže općina koliko može, federacija, ali to je kap vode u moru. Mi smo imali lani takvu situaciju da nam je ljetina bila izgorila, gotovo sušla, imali smo velike suše, imali smo na početku, u martu, aprilu smo imali mrazeve, gdje
evo vidite žitarce koje mi sijemo, ja malo i oko kuće sijem ovdje, a ostalo mi je sve dole. Svi inputi su nam poskupili enormno. Znači gnojivo koje je bilo 13,5 maraka došlo na 55. To je 500% poskupilo. Tako da država nije pratila nas uopšte u tome. Mi smo uspjeli zadržati postojići broj grla, mi smo uspjeli opstati. Ne zahvaljujući državi, zahvaljujući nama što smo malo žilavi, što smo ovo, što smo ono, hajde i ovo da kažem, ne da Bošnjo, ne da nama, neću ja da se to čuje tamo vam, pa ja ću manje njoj dati danas stočnog 2 kile kilu, samo daj da ostane da imam ja to što imam, da opstanem tu gdje jesam. Vjerujte Bogu da je situacija alarmantna, da ako se ne poradi, jer moram reći gledalcima da znaju, nemojte vi slušati šta političari pričaju, oni pričaju bajke nama, kao za poljoprivrede, ovoliko za poljoprivredu, onoliko. Najmanje to, vjerujte Bogu, dođe do najmanjeg ovog primarnog poljoprivrednog proizvođača. Do nas to najmanje dođe, dok oni podijele fabrikama, dok podijele gdje se šta kako treba, dobije i primarni poljoprivredni proizvođač nešto, ali ne dobije ni 10% onog što bi trebao da dobije, jer mi smo neko, evo vidjeli ste kod mene. Znači, moj litar mlijeka kad se proizvede, ja čim ga dam u preradu, na njemu je 17 feninga. Na litri od marke je 17 feninga državi. I lupam, u ZDO kantonu, evo reću, pošto imam te informacije, mi primarni poljoprivredni proizvođači damo neki 20 miliona PDV-a. Logika bilo da država nama to vrati kroz neke subvencije, kroz ovo, oni nama vrate, vjerujte Bogu, mizerni 3,5 miliona, evo ove godine smo sa ovim novim ministrom, hvala Bogu, pa uspjeli, pa smo digli na neki 6 miliona, pa koliko toliko da ublažimo, barem sjetvu. Evo, lani je sjetva po Dulumu bila neki, ili po hektaru, šta ja znam, neki 4 do 5 hiljada maraka, ove godine, vjerujte Bogu, da će biti puno skuplje, jer sama cijena silažnog kukuruza sjemenskog je poskupila duplo. Ako je bila lani 100 maraka, ove godine 150. Gnojivo, to jest umjetno đubrivo, sam vam rekao, poskupilo 500%. Znači nigdje vezi da sa 13,5 dođe na 55. A ostalim inputima nafta, koja nemamo plavi dizel, nemamo subvenciju na naftu, mi naftu, ja u svoj traktor imam naftu od 3 marke kao u svog Mercedesa ili u svog BMW-a, nebitno. To su neke nerealne stvari koje ja nikad neću moći da shvatim političari, ali njima uporno kaže, vi ne dajete nama ništa svoje, gospodo, vi nama vraćate naše. Mi smo neko ko puni budžet i PDV-om i porezom na dobit i svakom kapi goriva, flašom vode, flašom soka, nebitno, kilom soli mi punimo budžet, to jest plaćamo PDV. Pa nama je to jasno, ali evo opet da rezimiramo, znači država kao država nema tu neku strategiju, neki plan kako bi pojačala i podržala vas poljoprivredne proizvođače, ali s vašeg iskustva, dakle vi ste ipak zadovoljni i uzdate se samo u use i u svoje ruke, svojih 10 prsti i opet kažete da se može lijepo živjeti ukoliko se radi, što se kaže, iz ljubavi, iz potrebe, opet imate neke nafake. Bio bi bezobrazan da kažem da država ne pomaže. Pomaže država, ali to je mizerno koliko pomaže. Onoliko koliko mi dajemo njoj, ona nama ne vraća bukvalno sirotnju nam daje, to je sadako. Svjesni smo mi svega, obišao sam Evropu, obišao sam pola Dunjaluka u Australiji, samo nisam bio. Tako da znam šta je riječ posticaj. Oni nama daju novčanu podršku, to se tako i zove. Posticaj je nešto drugo, posticaj sad dođem ja ili dođe meni neko iz općine, iz kantona, nebitno kaže, gospodine Alihoću, vi ćete se baviti narednih 10 godina poljoprivredom, šta vama treba? Ja kažem, treba mi nov traktor, novi plugovi, priključiti to. I to meni država da i uvjetuje me da ja 10 godina moram imati 2 uposlena radnika i moram zadržati postojeću proizvodnju. I to je posticaj. A ovo što oni nama daju, hvala njima i na ovom. Hvala, ima puno ljudi, ne bi mogli li posijati. Puno ljudi bi pozatvaralo farme. Dobro im dođe to par hiljada maraka da oni mogu kupiti, da mogu prikupiti sebi hranu. Eto, neko se bori ovako, neko onako, ali da je sjajno, nije sjajno. Da se može se živjeti i preživljavati. Da mi sad moramo vozati nake Porsche, da mi vozamo helikoptere, avione, kamione, to iz poljoprivrede, vjerujte Bogu, da ne može. Pa dobro, nije nam to ni potrebno, iskreno. Pa
Mi uglavnom hoćemo svi jedan solidan život. Ne treba nikome, ja vjerujem, to što sad vi kažete, avioni, kamioni i neki bijesni automobili, ali eto, opet, ne znam, nečije želje, jel? Ko hoće to neka malo drugačije zapne, nek zaradi. Mislim da baš od poljoprivrede neće biti lako. To sam vam i rekao, ko nama treba da živimo i da nam je lijepo, da moje dijete ima, da je obučeno, da nije gladno, da nije žedno, eto, svi imamo neke potrebe, auto je sad potreba, nije luksuz, da se razumijemo, ali niste me razumjeli kad sam rekao avione, političari koji nas vode, koji kradu od nas, za koje mi bukvalno radimo, oni su ti koji bahate se. A onda da, to što treba da da, vjerujte Bogu, evo pogledajte ovo naselje. Ovo su Ramadanovci koji imaju 75 kuća. Ovdje svaka kuća malte ne imala kravu. Sad imaju 3 kuće, po 1-2 krave i ja imam farmu. Svako što ću ja, kaže, rad, za njih ode ja u Njemačku, u Austriju, radim za sebe. I oni kažu, mi ćemo, ne dajete vi, gospodo, vi trebate davati više narodu, omladini, da bi omladina opstajala, da ostane ovdje. Jer šteta je ovo da eto, mi radimo puno pa i obrađuje se ovo. Kad prođete prema Petrovcu, prema tamo Bihaću, možete vidjeti koliko imamo mi neobradive zemlje. Vjerujte Bogu. Ja sam neko ko pravi sajam u Zenici, Opens, organska poljoprivredna hrana. Sajam koji je 10 godina već traje, vaša televizija je snimala taj sajam ove godine kod mene, gdje dođe 200 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine da prodaju tu svoje poljoprivredne proizvode, neko sir, neko pečencu, neko neke kreme, neko rukotvorine, neko čajeve, neko tako med i tako to. I ja sam bio ponukan time da pokažem ljudima da se može ovdje živjeti. Država da vidi da se to može u centru Zenice ja to napravim. Da oni vidi da je to. Ali vjerujte Bogu, oni dođu, uslikaju se, dajte njima poena, da je njima lijepo. Kasnije, ja lično, evo, odgovorno tvrdim pred Bogom, pred narodom, 18 godina sam u nekim udruženjima što se tiče poljoprivrede. U kantonu sam bio kad je bilo 800.000, evo digli smo na 6 miliona. U federaciji sam bio kad je bilo 28 miliona, sad je 164 miliona. Pa ja mislim da sam i ja svojim radom doprinio da bude to svojim primjerom. Mogao sam otići, vjerujte Bogu, imao sam poziva gdje god da sam htio. To brat mi je otišao gore, nije mogao da se nađe ovdje, završio političke nauke, diplomirao politologiju, nije mogao da, kod nas je politika laž, dijete koje je vjerski nastrojeno nije moglo to da izdrži, dijete odšlo u Malme gdje živi, ima ženu, 2 djece, hvala dragom Bogu, snašao se, eto, to je to. Ajde, bitno je da svako za svojom na fakom ide. Ništa, Kike, meni je ostalo da vam se zahvalim i da vam kažem da mi je jako drago što sam vas upoznala i da ste jedan svijetal primjer svima nama i našim mlađim generacijama koji nekako, a ima ih jako puno koji svoju perspektivu vide u poljoprivredi i stočarstvu. Bar kod nas u Živincama ima puno omladine koja će, ja mislim, u narednom periodu da se posveti ovoj grani. A nadam se i širom Bosne i Hercegovine, jer kao što ste rekli tamo Krajina, ako se ne varam Bihać ili ta Posavina, ne, tamo taj dio, da se bude obradiv, iskorišten. Ako Bog da, ja se iskreno nadam, hvala vama koji obilazite, koji čuvate ove tradicije, ovo da se zna, da se zabilježi, da živimo, da postojimo, jer ima ljudi koji, evo sad ćemo ići u Godušu, imaju ljudi koji rade, a ne zna se za te ljude. Evo za mene 90% njih misle ja sam neki kabadahija, neko nešto, ako god da dođe da vidi, evo sad ćete vi uvjeti u moju mljekaru kad uđete preredu, ljudi ostanu bez daha, ostanu bez riječi. Ja sam neko, ponovo kažem, koji je ostao ovdje, imam svoju porodicu, imam svoje radno mjesto, u svojoj sam rodnoj grudi, na svojoj sam zemlji, radim, doprinosim, a spomenu se svoje Živince, vjerujte Bogu da tamo imate primjer, svijetal primjer Eldina Glibanovića, momak koji je isto u poljoprivredi, koji je predsjednik udruženja kantonalnog, on vam je jedan od boljih primjera tamo, a i Tuzla kompletna je primjer i ove godine koliko će izdvojiti novčanih sredstava da bi njihovi poljoprivredni proizvođači proizveli što više hrane, da nismo ovisnici o uvozu i o smeću koje uvozimo, koje jedimo. Hvala vam još jednom. Hvala i vama, dragi gledalci, koji ste proveli svoje vrijeme uz program našeg kanala. Pozivamo vas da to uradite i naredni put. Veliki pozdrav iz Visokog. Hvala vam na pažnji, doviđenja.